Budem bi međe tražio kud je lakše. Joj, koja je ovo strančuga. Zna li ko kakve su ovo gljive? Su jestive sigurno. Jučer sam našao neke slične lišćarkama, ali nisu lišćarke. I nisam smio da ih uberem. Strančuga ovda velika. I ovu ja se mogu ovda obaliti ko ništa. Koliko je ovo nemoguće snimiti s telefonom. Kakva je strana. Slaba vidljivost. U šumi stvarno moraš dobro se zagledati da bi vidio gljivu. Je li iko vidio od ovdje ko živi i hoda po šumama u Danskoj da ima graba i johi? Eto, ja stvarno hodam. Evo, gledajte ovdje. Veliko brdo. Ali zaista još to nisam vidio. Evo vidiš, ovo je bukva. I ovako kad gledaš, tanka, čovjek bi rekao da je grab, ali nije grab. Ali nisam johu i graba nikako vidio. Ne znam kud bi, desnom ili lijevo. Gdje god da budu neću moći vidjeti odvod preko ovog potoka. I ovo me podsjeća kod nas u Rišćima.